Madadanagan na kadan sa tiyan mo nga tubar nga agas mo tapos kasta-kasta ka mo. Bagablaang nung kurang tiga itong mo tiya. Maintenance mo Madi pigay minute GTF ko, tikal mo ni song ako. Iso kung ipakonsulta ako maging Dr. Emil Castillo. Ay, nakarkaraw na. Okay, ko na ni Kabsat Ron Sipagan. Happy to see you again, Kakabsat. Kablaawa man ni Kabsat winino Dr. Emily Sipagan on her 64th birthday today. Pa-request man ditay bukel-bukel. Okay, taong man lang. Birthday na gayang tata ni Dr. Emily. Dati na isa kadagiti sponsor tayo. Apo nga mami pa yung nakikita ti personal. Or picture lang? Aman. Kat ko na agkaroon danto kano iti celebration dita Lazaret of Aurora. Alalaan tata nga kumansyon. Reunion? Reunion, regarlic. Ano pa rin ma'am? Pamenta. Okay nga ron. Betchen. Dr. Emily, here's something for you from your small brother, kung nga big brother, Ron. Dati nga ron, the request na tatay, bukal-bukal. Thank you, Kabsa Charity, for our shirts. Nupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bugbugay ong. Nuna ngisit jay bukel, takit kalving. Nuna silap jay bukel, bukel. Normal talaga. Nuna kang kenjay bukel, ay nyugtay ka. Nuna silap jay bukel, kamatis day ka. Nuna kulog jay bukel, ipong day ka. Nuna kuti jay bukel, sikog day ta. No mapis it a bukel, ampas day ta. No kuribet-bet a bukel, pasas day ta. Gem no sunggar a bukel, mungay day ta. No na uneg a bukel, mani day ta. Okay, kaputa doktor ni celebrant tayo tata. Siguro no dagiti bukel kat sa bali met interpretasyon na, di ba? Kagaya na. Magibaga ka. Ratings yan. One. Sige, magibaga ka nga. No. Nakita niya, no. No. Sa magibaga pa sa kataan ba? In medical terms. Bukal-bukal in medical terms. Ay, basta no paraw jay bukel kunak. One. No puraw jay bukel. Tabletas, deta. Medical. Okay. Medical term. Nuna labaga jay bukel. Naloom nga litag. Galasan. Medical term. Nuna ngisit jay bukel. Bulok nga litag. Atakas yan. One. Nuna silap jay bukel. Naloom nga litag. Ata. Nuna tangken jay bukel. Sis na dyan. Mabalen. Ito'y susunod ka. Sis na dyan. Nuna silap jay bukel. Ulo de dyan. Awang buok ng kalbo. Ay, sorry, Kabsat Ron. Nuna kulog jay bukel. In medical terms? Agam tang taman doon. Nuna kuti jay bukel. Nagmapang. Kantaan. Numapis it a bukel, ampas day ka. Nukuribet-bet a bukel, pasas day ka. Gemno sunggar a bukel, mungay day ka. Nuna ulag a bukel, mani day ta.
Ngem lusunggar abukel mo ngay dayta. Okay, kaya mo. Nuna uneg abukel mani dayta. Yes, and of course, good afternoon to Kaibon Robin Ligon of Cauayan City. Happy 23rd anniversary with kanyayo kinibagot mo, and happy birthday pa kini Robin Ligon II. Ay senior so nagaraw, you know, the first. Siyempre, the junior na, di sunod, di senior nga, mawanti senior, di birth certificate. Awanti na irehistro basta nga lang, dinagan na lang. Nanayunan talang senior, pero hanyo nga rinayunan kasi awan. Akas lang mayat, tumamal si tata, di man dinarlingkan baya o ken insan. Of course, nakita launay di kay... Sinala tadi kas diri sa lata. Kaya ada mo lang nga sa laan na po, dati nga sonata. Iso nga, padasin nyo po nga pasadaan, no kaya yung laeng, iti kinapartak na, dati nga sonata. Okay, bumasa ka pa Basuti. Greetings. Juan, kablawak man niya Aniseto. Asuncion, ngagdagdagag ni Melvin Asuncion. Kanama Chris Stephen. Hello sir, good morning. I'm watching from Bahrain. Randy Lakar, kablawak man idol amin nga taga research. Talaga nga dati research dito. Nga naganti lugar. And of course, kuna na ni Insan Aida Seriales sa Baguio. Hello Insan at JM. Enjoy watching here at Tondo, Manila. Kuna na. And Emmanuel Conception, kantang tanghali po here at Gundaway, Cabarrugis Quirino. Tune in and watching the 4-decade duo. And of course, kung kata agitimet yun Mary Jane. Agong ada dito yun. Anak ko na. Okay, hi mga idol, pakablawa man ti pamilya Ulep, Javier, Masiglat, Ken Pasqua. Pa-request man dito, Balasang Tihalera. Salamat idol. God bless and more power from Irene Javier, iti San Pedro, Alicia Isabela, Philippine International Airport. Katito ka na. And kung ano pa, happy Sunday, karuba kablawa man ti ni Manong Nel nga mangmangan. Kan, pa-request man dito kanta ti kanta nga Uncle Berting. What happened? Kada na pindot mo Close ko na. Tila adang amin si katak pinpindot magkadlawa. May bangga pangal daw karubas all around the world manong Ken JM. Kablawak man namin nga taga Villa Carmen. Ken amin nga daw magdudungag ita nga oras. Thank you Ken. God bless. So Auntie Mary Jane. Okay nga ron. As requested, here's a song titled Naril Kan. May sakatagiti kapintasan na po nga salaan tata. Nulang kumang kurso na ka. Uray bakbaket ka nga amang. Uray kuman basta natanang ka. Ay kumaay ket nalabit dinarling ka. Amin pagselselosan. Gagayin ko'y kabakibyangan. Kakabagyak kaap-apan. Naglaing kan no di kumaay ket dinarling kan. Tagi kwen nagtumet uray saan. Launay iturong mo iti pagayatan. Anak bet nga agbabakit. Ken di takwartang jak tukumpet. Uray nga anak abumapnang. Taawan di tat pagrasakan. Simple abiyag nga dut kapagayam. Day tatiin nakalikaguman. Good afternoon, FDD. Pa-shout out from Ate Janet. Dilim. Apay dyan rin, dilim managan nan. Siyempre, kaduan na nila kayo na dito. Forever ko na lang. Forever. Yes. Datay ko nam abinatuanak. Ay nasa anak met anak daw dawat. Idi nakita nak sinustentuan nakas anak ngem. Idi pa lang agduduwaat. Idi kwan na maliukan. Isidir mun siyak nasdaawan. Dandanin na darling kan nagbababawi ako matatan. Tagi ko en nagtuwid uray saan. Iturong mo iti pagayatam. Aanak met nga agbabakit. Ken di takwartam jak tukumpet. Uray nga tanaanak abumaknang. Taawan di tat pagrasakan. Simple abiyag nga adut kapagayam. Day tatiin nakalikaguman. Tagi ko en nagtumet uray saan. Iturong mo iti pagayatam. Aanak met nga agbabakit. Ken di takwartam jak tukumpet.
dagat habumaknang kaawan ditat pagragsakan simple abiyag nga adut kapagayam day tati inlak kalikaguman. Apo, hanta makiskis yan. Dito yung messages. Anyway, kung na dito yung manong kablaawa man, dagiti anak ko nga madamang nga magmangan. Mangmangan. Iso da Jason, Jeric, Jed, anang nangro na kinibagat ko nga ni Rochelle, Kalye, tingom kablaaw, Sim Kalye nga taga Minanga, San Mariano. Request ko man, dati si Siwit, agyaman, manong apo. Makantata ko maamin dagita. Okay, nalamin nga pangalda mga idol paki kablaaw man, dagito'y kakaduak, dito'y Dennis Bakery, nga iso da Angkal. Angkal, as in talaga Angkal Jr, Angkal Jimmy, Kuya Brian, Auntie Jingjing, Auntie Judith, Jufer, Ken Vincent Laureta. At sa family Jose and Manuel from Centro San Antonio, Ilagan City. Agyaman idol from Nicole. Request song Perfect Ilocano version. And hello to Manang Florencita Bermudez, Alonso of Hawaii. Mala nga po, nakaduta nga taga Hawaii. Perfect attendance na. Ni Kabsat Cathy Salvador lang yun ang awan. Wanggarot. Okay. Nanti charity pa yeah. Or agi ka replay dagi jay. Okay, once again, Kabsat Charity, thank you for the shirt. Sa bali rekta na makong ko na naman ang Telin Flora dito. When? Kasabayan. Narekta lang iso na di dinarling kanta. Maidarum kami di jay. Talna. Okay. Jayman Maudi Abilin. Adyon, para kadagiti inakan anak dita from Managaling sa Lasal Maudi. Last will. Pakigreet ko man family corpus ita dapat kab ko na idol. Pakikantaman da JC Siwit. Thank you po. Nagado nga talaga request ito sonata. Ate kaya ni ko na J Palak. Anak ko na. Naipanggal daw kapag yan Jem ko yung Jun kablawag man namin nga dumdungag programa yo God bless and more power. Ti programa yo kablawag po dito Colonel Jesus Villamor Air Base Pasay City. Giyaman kami kapag yan. Colonel aja gayam. Siyempre binasa ko. Colonel. Kastamad gayam kapag yan kablawag kay kakaisuna nga mang parparagsak toy Adda. Nga posok ni Leslie Mary Kagiwa Asena. Thank you kabagyan. Kundana. Okay, ako ka lagi personal message ko mo. Amok nga aduda dito yan. Correct da. Kita antaman dagito. Okay. Sigurado ako nag-text dito ni Manen. Kunakait, Norma Bermudez. Tara na, hello mga idol, makaliwliwakan tayo. Pagkis ko man dyan nok analabaga. Namangag ko, dahil tanga kantagat, malagay ko dahil dilolok nga na ihilig. Nalaing nga bulang, kaya magan kastawan nga kablawag ti, anak ko nga kasangsang po na, nagtrabaho dyan Magnolia dito yung Tiago. Wow. So ni Sharon, ang nangruna, kinalakay ko nga Fred Bermudez, nga madamang agdengdengag, it's me Norma Bermudez, gusan ni Sidro. Nakurag dito Domingo, di kami agdengag kanya yung mga idol. Wow, okay talauna ka. Na para kablawag ka kayo Jun and JM, kan aming listeners yo, request ko man na bulan, God bless, coming from Ninang Lani Walyares Bartolome, and of course, Engineer Delmar Bartolome of Oscaris, Ramon Isabela, nga kanayin ta nga pagpagnaan. Tirtiranda dito niya. Anak ko na. Talna, kung na natin Jasmine. Ating RJ, madlaw ay na. Anya, kung na natin Aileen. Para may amanang kung ano, may sama. Actually, naliday pa ni John Mark. Dito nga kasasaad na ta. Dati nagtubong bukol-bukol yun nagtilapayag na. Garod, nagsakit. Nagsakit. Taramidong kunak ko mga madik ko na yung makaturong na sayat ka. Anang nga tayo mapakaturugan, aktintin ng po kayo. Kasi ay? Hamay. Hanggang tamtampo ka noon. Okay nga Rod. Kahit kuman nga, lagi pen, lagi din naglabas with my father. Palagit mo na, medyo gitub-gitub mo na. May isang favorito na apo nga sonata. Nga, any song from Trio Los Panchos. Kaya na, iso nga. Amor! Kanta tayo ba Kanta na tayo dyan. Kanta tayo Trio Los Panchos mo na tayo dyan. Dapat yung may isa. Aria, Grande. Ayan, Arancho Rio. Ay! Kunana nga ron. Itapay ko, wherever you are, daddy. Ako, daddy. The gin dito go. Nakaidisid. Kamtay ramid na nakatines box. Aglalo no, kuya ko yung suna, agtagtagargar sa akin. Paramid ka na sa box TV nila. Ano sa bibiyag pay, aramid nga talaga. Tatay.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Sintonado como tú. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Solo riding aparte. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo llenarte. Madi mag-sponsoran ni Kuya din engineer. Aman, makalagit to lang. Mang tatitingin tinanggyak tumot ni. Madi pa I want, of course, SB member Giovanni Vizcarra. Good afternoon, kada kayo. Mang tatitingin inawat. Nagpasunod sa... Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, que tengo miedo perdinsan taulong. Amat. Ay, ako na lang. Grabe ka, ha? Sa bali kami na po, iti music of yesteryears nga kung kunada, especially da kita Spanish songs. Nga, kineket mo tan da kita Ilocano. Siyempre, atumot tan ti in convert tan. Ilocano mo naman tabi sa mimutyaw. Besame. Anang arot ti ko na. Ti kaya mo nga. Title na? Tema na. Virginia. Ay! Haana. Natarasa ka na ako sa kanya. PM, Kuya RJ. RJ. PM, Kuya RJ, PM. May tablending na kasla si Ito Jin. Virginia. Apo, dakita lang. Ano, balbal namin sa tuya. Dakita lang FDD family. Apo, iti makaawat. Kada kami. Palagpak pa natin, Jasmine niya. Okay, it's 5 minutes before the hour of 1. So, we have to give one more song. Bumasa ka man pa anak ko. Kada kita tato mga... Nabasa mo yan? Nalpas mo, nabasa ditan. Apo. Naragsak. Naragsak yo. Naragsak yo. Mag-amang nga idol Domingo Manen. Maragragsakan kami agding-dingag di programa yaw dito IFM. Idol Kablawaman, dagiti kabsat ko, da Anel, De Villa, Cheryl Apostol, Ate Presi, Gamad, dagiti nga duwang anak ko, Marjorie, kini Marilet. Kini Faith nga po, kan kastamad, dagiti madam mga agding-dingag pay kantaman jay kanta nga. Ilocano ti Blue, Christmas, agyaman ng onay. Sir Idol, more power to your program is Miss Scarlett Roser, ti Barangay San Luis, Cauayan City, Isabela. Muna parpartakan ka na maawatan. Ay, okay. Naimbangal yung mga guwapo, Idol. Kablawan na kami man, Hodea, Joel, Tina, Daniel, ditoy Paracelis, para kasi jay ag lemes ti arak. More power to your station ni Tina toy. Lakay, pakablawan man ni Lakay dagiti Isabela Bird Breeders, and especially to my wife and anak ko nga ni Iris Ken Paris. Ay, isumo lang Iris Paris sa Ivory ko na Ivory. Okay, good afternoon kada kayo taapo. Thank you so much for being a good friend of mine. Naka-ornong ako na po, tadi kalman, at tinangtad kanya, kiti nakalala ka nga, may sa Paris nga kakatel, nga agsag-sagawisiyo, and of course, another 5 nga person. Naglangang sa gawisiyo, Ayan, aha.
Okay nga idol, pa-request man tipo lang manuka. Alay ko amin ti family corpus. Nga dingdinggag, it's me, Ruby Corpus, ti San Manuel. Sanjat Isabela. Sanjat, dyan dating ako aja. Ating jet ski liwag. Happy birthday to Rachie Kamonayan at kay Jody Faye. Cheng. Idol. Pabati mula Sajin. Pagbati mula Sajin. 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 Sajin, sajajin, sajadin. Idol, kablaw man tinag ko nga nakasangay itong bigat. Iso ni Crystal Villanueva, tinagkablaw ro di Villanueva, tigapal Cauayan City. Isabela, salamat. Idol. Oh, okay nga Rod. We would like to give you our last piece for our first hour. Ay, unen na yaday tuy na mo. Puso kang karaluwak mantisi duduko. Adi penilay na kang apnuan tuo. Jaksan maipeksa, tigurak ang naparaos. Amang paypayan na siyak nagbabaan. Barong emdaanin nawan pa'y asawa. Grabe ka. Lakay ako na ng matandanaga. Jaksan maramanan, di grasya ni ayan-ayan. Jakat pagbasulan no kasta't ibaga. Kagangay ti baru-baru nga nagbaan. Di pa'y laag bilang uyawenda. Di pa'y laag kurad, tay babae ang madikan niya. Di pa'y laag kurad! Di pa'y laag kurad! Sino? Aji besame mucho? Besame mucho? Partakin na Cristo de Panulo. Hindi, Jimbo. Paklay po. Nay! Sabi nga. Amang kabayan na siyakti babaan. Barukin daanin nawan pa'y asawa. One. Lakay ako na ng madandanaganag. Jaksan maramanan, ti grasya ni ayan-ayan. Nagadumagatang. Jakat pagbasulan no kasta't ibaga. Gagangay ti baru-baru nga nagbaan. Di pa'y laag pedal bilang uyawanda. Di pa'y laag kurad, tay babae ang madikan niya. Di pa'y laag kurad, tay babae ang madikan niya.